Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan belajar Iqra mulai dari halaman 1. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aba, ba'aba, aba'a, ba'a'a, a'aba, baba'a, ababa, ba'aba, aba'a, a'a'a, bababa, aba, aba. Bata, ataba, taba'a, ta'aba, abata, bata'a, ataba, ta'ata, ba'ata, ataba, tata'a, abata, abata. Batasa, sa'aba, sabata, batata, ba'asa, ataba, sabata, tabata, asasa, tata'a, basasa, sabata, batasa, abatasa, abatasa. Ajaja, sa'aja, ataja, sabaja, bajasa, sa'aja, ja'aba, ja'asa, ta'aja, sajaja, ja'aja, jasasa, abata saja. Jaha, ja'aha, jahata, hajata, bahasa, jahata, ahaba, ja'asa, ha'aha, sabaha, ta'aha, ajaja, ahaha, abata sajaha.